салом алейкум, салом, хуш омадем ба канали Husnik Team. мо ва шумо дар намозои ҷумъа бисёр аз рӯи азоби қабр мефаҳмем. вақте одамро дар қабр мемонанд, дар назди он ду фаришта меоянд, Мункар ва Накир. аллоҳ ин ду фариштаро ба ҳайбат карда сохтагӣ аст. дидани ӯ моро ба тарс меорад ва ин ду фаришта савол медиҳад: худои ту кист, дини ту чист? ва бо саволҳо одамро азоб медиҳад. як одам ҳамин суханҳоро аз намози ҷумъа мефаҳмаду механдад ва нақша мекунад. мурдани касеро интизор мешавад. як моҳ пас ҳамсояш аз ӯ ҳам чашм мепӯшад ва ин одам ба қабристон рафта дар қабри кофтагӣ камера мемонад, то ки ин суханҳоро дурӯғ буданашро исбот кунад. ва ба ҷанозахона меояд, ба намози пешин дар намоз иштирок мекунад ва ҳама ба хонаи худ меравад. пагаш барои камераро гирифтан қабрро мекушояд ва гувоҳи як воқеаи аҷоиб мешавад. камераи худро дар ҳолати сӯхтагӣ меёбад, гӯё ки дар алоб сӯхта бошад. лекин аз камера на гармии сӯхтагӣ, на бӯи сӯхтагиам намеомад ва аз навсоз кардани ӯрам ноимкон буд. аллоҳ, ту худ раҳм кун, мо аз ту ҳастем ва ба ту бармегардем. Тебе подарена новая жизнь. Это благословение от нашего Создателя. Хамдулилля, ты вкушал смерть в течение 20 минут. Я не мог представить, что жизнь так коротка. Жизнь истина, и смерть истина. Когда тебя поместили в могилу, о чем ты подумал первее всего? О своем отношении к Аллаху, к своей семье, к людям, к своим детям. И самое важное, как я к ним относился и что я изменю. И возможно также, что скоро я представлю себя, представляя не только свои воспоминания, но также как исправить свою жизнь. Аллах велик. Это было всего несколько минут, но это настолько сильно воздействовало на меня.